puno ing Lagyuna, king barangay naning Magaw, Concepcion, Tarlac ing Balenda, kilala re ikaproli at kakuta kalareng sasabi, karasketang pamanungkulan, ikaproli tuneng magsilbi. King barangay naning Magaw, dakal ing meging proyekto na, kareng kabaryo pe pakit na, ing serbisyong alang kapara. Nya idol ke ining kaproli, balen pamu bayo ing sarili, tapat yake tanang serbisyo, malugod ya at tutong tao, kayang isipan aldot bengi, makasaup ampong magsilbi, at king abot naning agyuna, sasaup ya ikaproli. Anya king barangay ning Magaw, nakalya pumeging proyekto, pauli na nitang sipagan, dedikasyon na ampong prinsipyo. Itanggapon dinonate ne, ketang high school ning kaproli, pangkanita eno lumawot, mag-aral ding estudyante, sukad yang kapit ng ektarya, pang magawaya ing eskwela, kaya nakan ren mabiyasa, ikaproli pangarap na. Kayan tabi ning asawa na, at deng kayang buong pamilya, roli puno ng pagsinta, malugod ya't makamasa. Nya idol ke ining kaproli, balen pamu bayo ing sarili, tapat yake tanang serbisyo, malugod ya at tutong tao, kayang isipan aldot bengi, makasaup ampong magsilbi, at king abot naning agyuna, sasaup ya ikaproli. Anya king barangay ning Magaw, nakalya pumeging proyekto, pauli na nitang sipagan, dedikasyon na ampong prinsipyo. Just love, Concepcion, malugod ya karetang matwa, yan mayapyang magpamilya, mapakyabe kanino man, maging anak o makatwa, simpleng tao, makipuso, malapit ya ketang Ginoo, masipag ya pong ortelano, nya paneyang manabono. Agyang yan ang lamaning bulsa, nung ating lalapit yan ni Biene pa, basta't atin